Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alam tahugeveri Allah subhanahu wa ta'ala hamda shukru kuran. Adi de duniyege sahiba Muhammad Rasul sallallahu alaihi wa sallam ya salawata salam levon adi dua kuran. Mi dua ga kale faanonge al ashabon shamil kuran. Duniyege telecommunication adi information society duoge tahniya ya hew edunta. Diharajege izzate raisu jumhuriya Ibrahim Muhammad Solihan aris kuran. adi telecommunication ay information technology ge khidmat de komfuni takai mi khidmat targi kurumuga awadnati ulwa emmiha farayat takai mi khidmatu ge beenun hippawa emmiha farayat taka duhuge tahniya danno adi miyaharge muwasalati duwas miyai barakate ramba mohge fahudiha ge tere tamun ramba mohge hew daruma emmiha raitan libidinuge nasib mi warkode wongi Allah hazratuga duwa danno miedu faha kurwe duniya telecommunication adi information society duwas mi faha kurweni muli duniya adi rajya ves mrakkateri tikhi balimadu kama hankuram kuramunda dandiwalegga ade covid nawarage birweri wabaage sababun muli duniya efum mifushajje insanunge dirunumang eta badatake gennan majburu fawa duwastake miharuge telecommunication adi information society duhuge shiyaru kamuga duniyage muwasalati jammiya ITU in Kandalugwa Foni, Connect 2030 ICTs for the Sustainable Development Goals. Duniyage muasarati dohuge mieduge shiyaraki. Dehas tiriswan aharang amaz hifa alif dagan Kandala fawa demihetteni taraggige London taka wasiwamuga. ICT wasilattahuga muhimmukan denegane. Insani taraggige masakketta bar speedega gendiumuga mifada dandiwalutan adakura dawru fahako e landu danditan hasil kuruma mifada wasilatoge beenon hifuma gwala shiyare migoton iqtisadi ijtimai adi demehetteni timawette gaim kuruma ICT wasilata medurikon hodidan rangalu halluta masakke kurum rajyege ICT mahoda balair ekashigenwa minwara khidmatai infrastructure miwani targi kuraifa rajyai beer duniyai submarine fiber optic cable akun gulalamuge iturun rajyege eteregaves miwani fiber network ta gaim kurev adi duha fiber network a gulalewe ratta ituruwe miha rajyege abadige bodubayaka fiber network majorko broadband internet khidmat libekan ufalai faha kura rajyege emmiha kankolutaka mobile phone ai 4G ge khidmat fora fa wayro emme fahuge 5G technology khidmat be rajyege for koddemani fashaf ehen kamun mi kuda divehi rajyega ves demhetteni taraggiye London tan hasil kuruma ICT ge wasilatoge muhimukam bodu mifada London tan hasil kuruma mi wasilatoge beenon emme edeve gotegga hifene gotta bala eki dairata taraggi kuruma sarkarun dani kendi neeri masakke kuramu duniyege miharuge halata balaya ICT wasilatoge muhimukam miwani ihona gure etak gunekum bodu covid nawarage hanguramaage emme bodu difai hatiyaraka beenum mikuraveni ekako anekaka badda nuwe gaaya durukot tibu duniyege gina gaunteke efadan muli rajyves miyoti huttumakan ais lockdown ge halatekka huriha muamalata kurumugaves internet ay ehenhin ICT wasilatoge beenum miwani nuhanu bodues jalsa takai office toge emmiha masakketta kuraveni internet medweriko online zariya adi hama ehenne min rakkate ronga control kurumuga kuranche gina masakketake kurani migota ehen gina gauteke efadan rajyega ves miharwani online ko sikhi adi thalimi khidmat ves for koddem fasha mifad halateg duni adi divrajye ves vi hindu Allah ge rahmafulun rajyega muwasalati nizam edeve fembarega gaim fa otomaki warabes pod hinhawjehum muwasalati khidmatta beenun kura minwaru eta gunekan ituruwa mi dandiwaluga sarkaruge eduma eggota rajyege muwasalati kunfunitakun rangalu femwaregga me khidmatta di adi damahattan kuramungenda bura masakketta shukr ada kura adi dimaya fawa iksadi ay dati halata riyaek rayitun lui libene gota data allowance taka discount taraf ko fawa kambes ufala faha kura ICT dairan rajyan itur targi genestevuma divi rajyege izzate raisu jumhuriya Ibrahim Solih ge mestir kamuge dashun sarkarun gina masakketage dani kuram
migotum muwasalati khidmattawge emme edeve faida hodumattaka sarkarum forkodde khidmattan itura taraggi ko ICT meduweriko rajyege e kankoltawga dirule emme ha rayitum ves fasihe kamay khidmat libidinumuge masakketaken eba kureve duniyege hen gaumteke seffadan rajyega ves muwasalati khidmattawge beenu algon men hifamin waru duhun duhaddani halui kamay ko ituru adi gabul kurave gotuga duniye nidimawi bodu halata fahu kuriyan o dostahuga muwasalati khidmattahuge beenon hifani minwaru eta guneka ginaweken daan online meeting takai internet ge zariya e masakke kurumai kiyumai wifi ge muamalat takai ehne khidmatta hodum veswani aamu kama gabul kurave aili gulun takai ehne hin ijtimai gulunta badehi kurumuga internet beenon iturugen daan muwasalati khidmatta beenon kurawwa faratakan algonuge iltimasaki mujtamawge laabaya faadayan ICT ge wasidata rakkaate kamay uriha befum ves beenon kurawwa adi duniyege telecommunication duwaha gulwagen khidmat devwa emmeha faratakan algonuge iltimasaki raisi jumhuriyage visnu fula eggota telecommunication na ICT ge wasidata kai ಆ ಹೋದುಂತ ಹೋಗಿ ಹೀಗ ಅಳವಣು ಮೆಂಗೆ ದಿರುಳುಮುಗೆ ಕಂಕಂ ಇತರ ತರಗ್ಗಿ ಕೊದ್ದೆವ್ವ ಎಮ್ಮೆ ಮತಿ ಹರ್ಫತಾ ಹಮಯ ಗೆಂಗೊಸ್ತೆವ್ವು ಅದಿ ಮುಜಿತಮವಗೆ ಎಮ್ಮಿಹ ಫರ್ದುಂಗೆ ತರಗ್ಗಿಯ ವಿಸ್ನಾಗೆ ಅಲಿಫ್ತಾಗನ್ ಕಂಡಳುವಾಫವ ದೆಮೆ ಹೆಚ್ಚೆನಿ ತರಗ್ಗಿಗೆ ಲಂಡನ್ತ ದಿವೆ ರಾಜ್ಯಂ ವಾಸಿವಮುಗ ಐಸಿಟಿಗೆ ವಸೀಲತ್ತವಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಫುರಿಹಮ ಬೇನುಂ ಹಿಫೇನೆ ಗೊತ ಖಿದಮತ ತರಗ್ಗಿ ಕೊದ್ದೆವ್ವು ಅವನಿಗೆ ಇಖ್ಲಾಸರಿ ದುವಾಯಕಿ ಐಸಿಟಿ ವಸೀಲತ್ತವಗೆ ಹೀಗ ರಾಜ್ಯ ಕುರಿಯರುಂ ಹೋದ್ದವ ದೇವಮ ರೈಸು ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾಗಿ ಇರ್ಷಾಗೆ ದಶಂ ಅವನು ಮೆ ಮಿಕುರಾ ಮಸಕ್ಕೆತ್ತಕ ಮಾಯಂ ಅಬ್ಬಾ ಹೇಯೋ ತೌಫೀಕ್ ದೇವು ಅದಿ ಮಿನ್ ರಕ್ಕಾಚರಿ ಕೋವಿಡ್ ರೋಂಗಾಗೆ ಅಡಿಗಂಡುಂ ಅರಾಯಗತುಮ ಐಸಿಟಿಐ ಎಹೆನಿಹೆಂ ವಸೀರತ್ತ ಬೇನುಂ ಕೊಗ್ಗೆಂ ಅವನು ಮೆಂ ಎಮ್ಮೆ ಗುಳಿಗೆ ಮಿಕುರಾ ಮಸಕ್ಕೆತಂ ಅವಸ್ ಕಾಮಿಯಾಬಿಯ ಮಾಯಂ ಅಬ್ಬಾ ಫೈಕೊದ್ದೆವು ಅವನು ಮೆಂಗೆ ರಾಜ್ಯಶಾಯ್ ದಿವೆ ರೈತುನ್ನ ಕುರಿಯರುಮಾಯ್ ಫಾಗತಿಕ ಮಾಯಂ ಅಬ್ಬಾ ಮಿವರ್ ಪರವಾಶ್ آمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته